Awu kodwa mntaka baba. Ngakhuluma ngithini ngoKhuzani mina? uKhuzani mfowethu into yakhe ayixoxeki. Yabo. Ayixoxeki into kaKhuzani ibhokola ngathi noma ufuna ukumbiza ngenkosi ungambiza ngenkosi. uKhuzani ayikho into uNkulunkulu wami ubusisekile mfowethu. Angisho inkosi yesizwe. Ayikazithi inkosi yesizwe mayishadelwa kube njiya njoba kunjiya lapha. Manje usike wasibona isithombe mfowethu. Isithombe sabantu abalapha njengamanje lapha kwaMpungose eMandaba. Mfowethu uKhuzani yabona uKhuzani uyimpumelelo. Yena nje uKhuzani uyimpumelelo. uKhuzani uyinspiration angazi ungambiza ngani uKhuzani. Noma ngathi role model angazi ungambiza ngani. uKhuzani mfowethu nangasho kudala ngathi yilani ibhokolo. Ngokwempilo uKhuzani umnqobi. Yabo uKhuzani umnqobi noma ngathi iqhawe noma ungambiza ngani. Yabo inkunzi phela leyana. From 0 to hero yabona makhulu ngo from 0 to 100 noma from 0 to hero sokhulu abantu abanje ngoKhuzani isixaxa lesiyana. Khuzani isikhukhula ngeke uzimenzele mfowethu ngisho inkosi yesizwe. Yezo thina lento esiyibona ngoKhuzani siyayiqala. Ngeke ngithi mina ngoba ngimithi. Mina ngiyayiqala lento engiyibona ngoKhuzani angaze ngiyibone mina. Hlala ngiyibona imshadi yamakhosi yezilo zezizwe ngihlala ngiyibona. Awukazi bebikho umshado ofana nalo engangawubona empilweni yami lokho ngazalwa ubaba noma angaze ngibone mina umuntu elethelwe ipheke ezingaka nabantu abangaka lapha kubo ngathi kuse Moses Mabhida kudlala iChiefs nePirate final la futhi ngaphezulu mfowethu angiyazi le nto mina. uKhuzani mfowethu ubusisekile nje mfowethu yabo ngasho mina ngelinye ilanga la umunye wangithuka la ngithi lento yokuthi nithi uKhuzani nimthuka ngalenhlambe nimthuka ngayo ngelinye ilanga uzoniprove wrong ngizovaleka imlomo juqu ngingazi ngizokhuluma nithini nami ukuba ngibanjiwe umsebenzi ngabe ngisemandaba ngingakithi phela enkandla. uKhuzani mfowethu iqhawe bezwe ibhokolo lelena mfowethu ngeke uzumenze lutho lo muntu angimcompare namuntu ke mina ngoba mina nginalo iqhawe lami. uKhuzani mfowethu indlondlo yeswa indlondlo yempumelelo. uKhuzani ngeke kumenze lutho manje uKhuzani sefike egcineni kwempilo yabo njobe simelwa nje useqedile nya udlondlobele emculweni udlondlobele kuphi ngeke mfowethu ayikho into ongayincoma ngoKhuzani awekho amazwi amahle ongawasho ukuncoma uKhuzani. uKhuzani ube isibonelo esihle kunoma ubani umuntu ophilayo nonenhliziyo enhle. Umthakathi kuphela onyanya lento eyenzeka lapha kwaMpungose njengamanje. Umthakathi onyanya lento eyenzeka kuKhuzani angafuthi ungcono nomthakathi usathane nje. So mfowethu lento inkulu lento eKhuzani.